أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد حمد كرام uzvišenje gospodara Allaha azza wa jalla ko svakoj blagodati ni'meti ko adingamen salavatem selamim bi chalaji kamaruna bu pejgamberi Muhammedi alejhi salatu wassalam lesri familie ahli beyti lesram Allah kula sinima nije takvali lajtanu ashabija hem samo šartu kad trudien preko piru životi ki praksa tanenu Kur'anu suneti kobor kovem kaderi Allahume amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu pralanem kodini. Nadur Taruthan ko piravi sine ana Sodoma, to jest than ko te o narodu Talut alihi selam sine živinela, nadur othar sine pandayek than. Odova than piravi ana Medyen. Akva than tano penjardo bute manušengi, Medyen. Akva than sine penjardo ki trgovina. Znači kiniba, bikiniba, no međutim akava than oi ne penjardo ki trgovina, znači tijara, kiniba, bikiniba, ama penjardo sine so olako dova tano te uzavodja trgovina so keren, poslojinena sine u biznis piro kerena i trgovina prevaraja, znači bari prevara sineren. Razna načinja, bihovaven, kokantari, bičoren, sastođala ki trgovina razno prevara. Lengere pazarija, ovena znači herde prevare, hovajbe, pa o Allah azza wa jalla lenje, koja kavathan, a kalema nušenje, bičali pejgambere koja kiravjana o Šuaib alaihi salam. Šuaib inače oftano piravi arapsko poreklo, hem oftano jektaru pejgamberija koja je tano Arapi. Džijakana je peygamberen sočerđam, uglavnom tane samo štar pejgamberija koja je tane čista Arapija. Allah je tane o Hud, alaihissalam, o Salih, alaihissalam, o Šuaib, alaihissalam, hem znači paluno tano amaro pejgamberu Muhammedi, alaihissalatu wassalam. Kala štar pejgamberija Allah je tane čista Arapija, hem arapsko pleme ili poreklo lengovo je tamo. Dok okola ver pejgamberija, nas i ne znači Arapija. Pa Allah azza wa jalla baš o narodu Medyen bičale Šuaibe alaihi salam. Ale soro narodu obožavini sine okaš. Pazi nam, angune narodi aso sineren pire devela, obožavinena sine kipija, bara, hem raznako. Ama o narodu taro Medyen, o narodu taro Šuaib alaihi salam, specifično narodu. Sono božavinena sine okaš. Emo doa kaš sinele piravi anav eike. Pa Pavlo so znači leno Šuaib alaihi salam vikini ko tevhid, počmini da te sikaviren, kao dija trgovina on so kerena, kod je sako način so kinena i biknena, hovavena, prevarinena, kokantaričina vena, sikavnen ka je savki vrsta trgovina i tani nešto so harami, hem buti koja, znači koja o Allahi zadovoljno na ne. Pa ovakire među Allah azza wa jalla prenosila mi znači ki suretul Nur, ovtovar dešu štarto ajeti, saro Šuaib lenge vakerga, hem upozorija. Taj ko kantari, hem ki litra, ma čoren, to jest ma hohavne temerinen. Se u blagodatija, njametija kola je situmen, on tane tumen je dovoljna. So se onda prevarinena hovavena e narodoko tumare pazarija. Se tumalinga kana prenosina Allah azza wa jalla ki suretul Hud, ovtovar dešu štarto ajeti dva, a medi kava kaj tumen i situmen šužo životo, znači situmen, na nikaj na ne tumen. Hema darava kaj tumen je dive, mate astari kazna, pa te na šaljon. Znači, Allah te durjali tumen, satari pum, znači tumaro korenu mateova. Samo sebe prekala bare bučakula kerena. I situmen, življena i šužu životu, ama uzalo dova, ema nušen znači ko tumare pazarja, ko tumare trgovine,
Hoavena prevarinena, hem ko kantari znači len čorena. Isto je gartaro tabiatija so sinea karen o narodu taro medijen, sine uzalo do aso kerena kala prevare, čorena, ko pazari hoavena, ko kantari, znači ispravno nameljnena. Ola bi klontaro piregava, ko drumija, pa bi ađikereno karavane kedana kena u manuša sođana, bi ačhaven, bi znači od drumija lenge činen, pa bi znači lendar čoren sasoj silen. Znači ola sine, putna, ako šajte pena, razbojnikija drumaldan, so bi činavene manušenge od drumija, pa bi len, znači, čoren. Isto agar bi džanen teren porezi, bi zoni savo pravo. Pa tega ni go šuaje birinin biva kerlenge, he ma činaven od drumija manušenge, to jest ma činen zamke, ko ispravno drumo manušenge, to jest ma činen lingere drumija, hem lendar omali kojeg hohavno način lendar teren. Pa den godija kano šuaj bima kerlenge. Hem den tumen godi, keda sin lehari, pa Allahi tumaro broj bariar kerga. Hem hla dikend, sar završinge okola, so neredu prale puv kerge fesadijem zulumi. Znači upozorinen u šuaju, si tumen prilika hem slika, te diken so desinjakan gunena rodoncar, kola fesadi uprale pumneli kerge. Pa palo soleno šuaj bali selam bikini, te kereni badete Allahe sa zaođenjem, te durion taro harami, odova so kerena dva haramukija ko kiniba im bikiba, taro dova so čorena hem solena porezi taro narodo, ola sar svakojek narod počmini, hem šuajbe ali selam te maren muj, hem biva kerene sa jar. Hla o šuaj, hla zarem tiri veranj, tiro dini, mešini pečak, a menge kja mari trgovina, koja mare pazarja, hem koja mare odnosja, znači mare na muj vera. Hla savitani od ja vera hem dini, koja mešini pečak, hla koja mari trgovina, koja mare odnosja, pa čak hem koja mare pazarja. Mare na muj vera. Pa Allah azzawajal prenosina koja isto ki suratul Hud, oftovar de šeftato ajeti, saro lava kerge, samo i tano doa dini so mešini pe ki butitaro kiniba hem bikiniba. O šuaj pa kerge, da li ti rodini rodela tutar, te mukavo doa, ko so amare anglune, amare predki, amaro papo so papo, kaldingepe, hem hla mešini pe da ti rodini, te na postupina amare male, amare barvalipa, a chiar sara menge volja, znači ola znači akana ili nenale se kontra zarem te rodini, ko prvo tan rodela, te na klani namen, te na kere ibadeti odolese kase amare angune, ker ge ibadeti, hem ti rodini rodela, znači te mešini pe, ko amaro mali, hem rodela amen dar amen, mate kera amare barvalipa, sara menge kefi. Nego demek ti rodini kao odlučini, sara men leaka postupina. Pa koji sa kojeg način bi maren moj ešo ajbe. Pa čak bi vakerene se, čači pa se pametno demek, hem gođaver manusija. Normalno, na misija kalea, čači pa se te vakerene se, kaj tanov pametno hem razumno, nego do vakergele se, ki smisla te maren lea muj. Saramena avdje, kada neko ništo vakerke, i onda tu ili ne, se čače pametno ina. Naki smisla kaj mangjate penele se kaj tamo čače pametno, nego mangjate mare lea muj demek kaj na lea lea, nego suprotno tamo doma. Pa u hud irinenge, evo kerlenge lafija, kolenda obavestina meno Allah azzawajal ki suratul Hud, oftoar dešo, oftoto ajeti. O miro narodu, vakero šuajba, kanalengi. Hla maodova so tumen, našti složinen tumen mancar, nisar te anel tumen džikodova, pa te zadesini tumen ili te resel tumen odova so resla, enu hosoro narodu, ili pa ehudosoro narodu, ili pa esalihesoro narodu. A plahem o narodu talut, na sine butan glal tumen de so živingja. To jest na ke bari berša, na ne bari razlika maškar tumen de taro narodu talut alihi selam. Znači, mate anem tumari situacija, pa te resel tumen slična kazne su doresle značan lune narodi. Pa bi vakerlenge omiro u narodu, setinen tumen, sar završingja o narodu taro nuh. Sar len poplava učhargja.
Setinen tumen sar završinja o narodu taro Hud, pa olene bavlav mudarja. Setinen tumen sar završinja o narodu taro Salih, kada alen je glaso je kvika penela kretuništija. Setinen tumen tuma sar završinja o narodu taro Lut, ka so Allahi penela. Naopako, bra papiranja, hemlen potopinja, a od ova plana sine budur. Znači, kada si gente. Setinen tumen plakon la buča, den tumen ari godi. Olara sar tumen de kergen nered fesadi uprave ku, pa diken ola samo kraju sine. Ola najne od ova budur. Znači, najne od ova nađav kozom berša, pa to od ova biste do, odvaj tamo bud sigata kana sine. Pa mahova gjoven, znači, te perenki slično situacija sar on. Pa pazinen, ola samo inati, pa vena je prkosinena, muj marena je pegamberengi. Pa ovu pozorine je bila, araken tumentaru ki brem čalumi prema pegamberija, te na doresao tumen od ova, su doresla emandune narodija. Pa bi Allah leseva keren, o Šuajb. Amen na razuminaja but odolestar so tu lafi kerea. Niken samo ki brem, oholos, tem čalumi. Naka je on na razuminje Šuajbe. O Šuajb čak što više i ne je peigamberi koja buču kar lafi kereo. But razumno. Na inele nisam i mahana, znači ko piro govor. Pa Allah vena im penela, na ovake ne razumije. On razumije, nego mangena te provocirine. Pa vena le se bila, o Šuajb, amen, but odolestar so tu lafi kerea, pa amen na razumina. O Šuajb, amen na razumina, but odolestar so tu lafi kerea. A penela dikaja kaj tu maškaramende, sijan bud slabo. Bud slabo so Šuajb alaihi salam, sinejik peigamberi palarem kaj nele slabo građa, butine slabo le so telo, le so trupi, čak i nele ali mahana slabo vidi nele, nadikela baš šukaroš o Šuajb alaihi salam. Pa kana ovo le siri nena. Lamendi kakaj tu i nadmaš karamende slabo. To isto amen šaj kera tuke soman gaja. Ama penela, te novel tiro porodu demek, tiri familija, amen bi tu barem cargađina. To amen gina sijan manglo o Šuajb. Pa irine nga gano Šuajb men pučela, pa zare miro porodo, miri familija i tu men ge pomangle taro Allahi azza uđe. Znači tu men man respektirine na kek strana, samo sebe pi miri familija, pa zare miri familija i tu men ge preče puna taro Allahi koja tu men stvoringja. Pa palo dva počmini o iskušenje te bajero ko Šuajb alaihi salam su se lesono narodoviše, so bi amen pena uštija peš neli, baro čalumi, baro kibri, hem čak mangle lehem okolem so itane olea te palden. Ako normalno iringe pe kolem go rodini palem. Pa kedo iskušenje počmija to zoralo, sad svakoj pegamberi kada više pirena rodoja naštijako kraja tiklov, so keren, vazdena pirevasta. Dova, hem pomoć taro Allah i mir roden. Pa vazdelo Šuajb pirevasta prema lihavaj, hem vakeri Allah li se lafija o Allahi prenosini ki suratul Al-A'raf oftorde šurkinjato ajeti. Irangema kerja. Ko Allahi osloji najamen. Rabbi penela. Tu sudin amenge heme narodose amaro prema li pravda. A tu i nam najpravedno sudija. To jest sudin ja Allah maškar mande taj okolaso ki tu tebe ruinena so i tane uminja mancan he maškar okova amaro narodo kola je tane neli protiva mene. Tu i nam najšukar sudija vakero Šuajb alaihi salam. Pa palo so bi vas deno pejgamberija pirevastajn bi roden pomoć taro Allah o Allahi bilengio da zvinpe. Pa vela diveano kova o Allahi kamukel piri kazna upravo narodu taro Šuajb alaihi salam sebe pi Allah ohola ki brđije čalunđije sine tvrdoglava zorale šere hem bi provocirinen znači pejgambere. Hem lebi ko ovaj bi palden sar svakojeg narodu ko
ki većina slučaj pire pejgamberea bikero. Pa akiro Allah azza wa jalla ki suratul Hud ko enjavar de shushtato ayeti. Klan ke da mari naredba peli amen talamaro rahmeti e shuaibe heme mu'minen spasinjam kurtalinjam. Co te sinti takana? Avelo diveke da kamukel pe kazna upravo narodu Šuaibesu. Anguni kazna ovela so ediz za desinijeg barota tipa. Hem niko naštija od ovata tipa te penate podnesini, kobor bharota to hine. Pa najđijajek oblako, pa kedo manuša dikle, so dva oblako alo, hem teladam kerla je kladovina, Olare leti klon savore talo pirekera, sar murșa, sar giula, sar bare, sar ticne, sar terne, sar purane, i klinem kugetela esenka e oblakosiri, su se doa oblako kergea ladu. A je diz za desjaje barota tipa ko ona štija niko ti izdržine, subhanallah. Pa kada kedisanile savore, telalo doa oblako, Teganje oblako bičhalgjaje kijag, hem saje manušen so sine telatam thargja. Sad kine lingiri kazan. Pa u narodu kada dovaviće dikla, klaso na uspije, na reslete alinđi kila dovina, tela e oblako sili senka, ola počmijete našem premalo pirek hera. Ama kana ola, su nahine tela lesenka, tela lolado, e oblako sirijem, ka se javna stavlja, ola znači kada odvadi i kleli premalo kera pirete naše. Pa len do reselalen, tresi bazoralo e phuvjakoro. To jest, je strašno potres, zemljotres, len arakla. Pa o keranin girano kola ola kubgete garavempem ti spasinempe, len gi upravo šero znači pelojem rušinjape, a palodova za desinjane nek zorali vika. Pa Allah azza wa jalla plaki suratul Hud enjava dešu panšta ajeti, pa o narodu taromedjen našaldilo. To jest Allah azza wa jalla iskorijalen korenoja tari puvci dinjalen, sad da nikad uprale puvola na sinem na postojije. Kajtana kana lengere pazario. Kajtan odla lengere glasja galame sobi ko pazari keren. Kaj znači odla manušajem solincar desinjape. Pa kero Allah azza wa jalla dur neka ovel o medjen, sar so si dur o narodu Themud. Ka so Allah azza wa jalla isto uništinjajem tali pupci dinja. A u Šuajb alaihi salam nen beršenca opomeninja, ama Allah le se pretinena sine, hem nea muy malena. Mislije, ka je olengere barvalipa, mali i metko koja sine, hem lengere trgovine sokerdje, ka je onen ka arakem, ka zaštitini tali kazna, e Allah esiri azza wa jalla. Sa svakojeg narodu, sogodo Allah i sa ugod ni'meti lenge bičaldja, ola mislije ka dole ni'metea, blagodatea, ka šajete spasinen petari kazna, e Allah esiri azza wa jalla kolea bi svakoj pejgamberi pire narodom se pretini. Klajtane znači događaja kola desingepe, emolajtane so makerjam priče na bilosave. On tane priče kolajtane čačutne, na ne nisave paramiza izmislime, nego klajtane čačutne haberja kola znači Allah azza wa jalla mukla, e na udonke kola generacije palo eka avel, ne bili pouka hem pouka lendar tedel. Allah je molinate kelam mentarullah kola ki godikava, Allah je molinako dimja mente zorar kerita, harami so podurteova,